pe fuke. Ke lare fai na pake. Io. Ok. Pues ke fuka pro kalama live ya aku. I pe ki fa pau te live ma. Pe ko to ha pe fuka me ai ko. Ko fa ke ki uma fa ki live. Ka u fa vare ane nai o are ho foi live e to ko na ko hamala me tu. Ane nai pe au ki. Yo de fa ke mo. O be ke ki fa no ai. Pe au fa no ko he ne live. O fa me pango ia pe. Fa me pango ia pe ka tai. E na wala ke toi tapu pe na mai na uhinga pe pe ko e ka se va te atua ka sai pe ia ko nga na tui pe ga te franga ya ma te ka se va ni ti ka atua ai kuna ko malanga i ko ngori ka pate ta ko me to ma senes ke fa na ka ke frano fo no ia ko fi ka pe ta ia frano fo ia ke ko se va ni ko fa fa ko e tau ki whakakau pe hen, kata pe te u ki samu ka whare watu, ka tesu po tātu i kola mala, ke mata wori. Ka tau inga ni ki tau huwha mātou hato. Mea ngo ko ulai wifu ka o ke whuke ulo ia. O koe ke pe ki hanga tāna ki mahala pisi wewe ma wheitu, pe kwa wewe ku ngangana halo toa whare o hao. O whinga ki whakona hea kai. Ka ku uhinga ku sai pa ke mata wori ke pa fano ke ne ki live walo ne tu ki io au tu ki tanga tai paremia ka ko lo more no ta tai mi ta lo ai ka mu mana tu o ma inga pe ka fano ina ka kai na tu politiki mai pena tu tau e u ke na to ilo pui tua mo ha amonga na amo mai akilisi mo fonga ngawe na fa akilisi i foi tau e mo fulu pe fa ya ke wano to no ni fa na to lo pa foi wa tu ko fa ngalo yo ni fa ko ha mala ba mo ka front line ko atu pepe na to ko mo tala pe na to ko mo sige na ngai analyze foi la yo no analyze foi me fa ta mai fa ta mai ko si ave ka amina skef ko to ta ma ono matai to e lao pe na programa fa muy mai tu o ko ma re ko ya me fama hino mai ko we sia ma fai ai tu i ko ma fai fa lere por anga ko fuma fai fa o tu ai ke ko mai por anga ke kakai ki to kakai to o ki kai ke tuku pe ki to si ko to si en uta usanga ma fa mo oni ki ai o palo bare mai fon wan palo bare ma tong hai honi mo fio ki nusilan ko dana be nusilan ko fa lere ni he fu kakai ai por anga nusilan ni ki fa tu lo wa fe ia ko fa lo wa ai no mo kakai ia ka tokia hangau e branga ke na ngau ka me fipak me kai ku age goni ko ku funki la ka ko me ka ke na longo ana to ke na tu hau pe he na longo wa ta fu minista ia kai na tu hau pe ka pe ke tu ku pe lo to falare ko tonga to ko tape o os fra moni fra mama ni la ka kai fai hia tira trucks o na ke i fu fare ma na ko fare fa ulao ke pe mai pe fu kau ta halo tia koe a pita pua mo eni kau apostolo hamala mo mea unau kei tala mai pena tolea e nau tuia o ku mahino lewa o ngai kau konsensi ko tamta ya kau o ngai kau konsensi unau kei haka pena tolo pou i pe ai tira tuaksi o hala pe koe peke uesi ai ho e kia ka kua osi e ilo koe ka pau ke ofa hotonga ofa ka ofa nau pe mo fanga mo puna i nunu a kowe tu uta ko ta fonu ai tonga pe a kuolo tonga ia pe a ke kei popo i pe kowi koe ni kei popo i pe pa ta ore wa tau a ta ko te fai toka pe mea pango ta mate te lava sio ma foi tau ngo fulu pe foi tau ni ma ka hau ke fulu ki wanu hoko ke tau tupu pa ta toki ilo ai ta koe foi popo hala whaluria boni ta fai ai nia fai ta tau ni ko mala pe a kuha te ni ki foi video ki ni foi konga ko ia o spere foi ta ko ia tu ko ia pau tamai chuka ke nau tui nau tolu ke mea ko umai mei nus astereria ko fu toko taha ni na osanga pausi ke fu poko ko ma ore no ingoa ko fu tamai na tu waha me asteria na to koni pure ia e customu a astereria fe toko mai trucks ki ai me ai ki atu la kepa ki toma pe ko ne foi angi tonga ke na miti mo tu la kepa o mumu i he o tam polisi fa totolo a astereria ko na foki ke pe astereria pukere frahu Vau be koe a papo ngai popula. To tonu ke fai e tonga ai ngau e tatau ke tino tila ke pakana i kai.
Ko toi whakamooni fe e hamala, o ku ke vili ta unua ki ai, ke o atu. Ke o atu ka mau toki tui. Ko fu 16 minutes e fu kau taha ngongo flala anga Australia. Una maf tu ta futuri olo mo tila ke pai. Ka pana tonu ia, kau talano ka ni ka tukua ki au ke tila trucks. Pe ka hau ha kau fa en interview o ko ilo fa papau o ko maa huni maa. Ko na o mai ko kari lele i o hakui ke kiria ke kai ki mamani pa kiria ki to preana. Lere atu ki he toia tila ke pa, lere atu ki he toia tila ke pa. Ko e whakamai whamahine oku i ai e paraparema, oku i ai e whiia, i e mea koe ni, pe a ko roto lahi mau, pe au ke urea ake mea koe ni, pe a kai koe whakamawhana e. Koe whamawhana e mea oku mo oni pe a to'o hake ki oa. Pa ko whambe e mahama hamala, o spek ta e whakamoni, ko to'o mai ki whapukarama se tita mo mea ke hoko atu ena. Pa ka toi whenga maari e pe teu, whenga pe ke toi whao pe mo e whi video koe ni, ai hao e kau whai ngongo me muri o tūta futuri mo tui la kepa i mea. Pe au to tonu rewa hamala ke ngau ea ke o konsenisi na hangi ho whae o whaere i mako ke mamani pe hangi o tua o atu fo i nau goni ke a koe koe konsenisi mo uile lei pe a moe fo i atamai ke na kon ke na ngare rei a keke lama o whakawhai ke hei ai kuonga ki moa e lai pulu pe ke hanga sio ke kuonga e aho ni ko lai pepa. Tulong mo hufangatu ki kakai. Ka urea a kangai rea o whaingo fua ki lava ke me hei fuongo he koe ki tāna foi mafu ana tole whai. Koe foi mafu pe tāna whai kono topu a ki pe patoa. Iha fufo i tala noa whananga mo loi tau fua pe whau. Wakai, te hanga o ta ia te ki foi pukalama a hamala. Osko ia, o whenga peha pe tāke mono i kai mimo ki pukalama no noa se tita whelo ko pukalama loloa. Ana kati i mai pe ia. Ai foi konga maha inga koe ni, ai whamahino koe e po e akirisi ai. O ostu kua ki a whamo ni atu i la kepa. Pea koe fu whare area ko tonga, koe fu whare mawinga tā peia, i he tau no fu whawhawhonua, o hange ko nusi lani. Koe fu whare a una wanga area ai, pea nau paloti, whauhalao ki he lelei ai fu kakai ai whonua. Pa mea ni te tau o atu ha tau ko taha o ku palopa rema mo whakamau anga, pea nai osi mo ua, pea aku tila, ke kau hono area e malu ai whonua. Ka te au mautari hanga tonu ki ai, hanga koe lau koe ko whaare aki. O si mai behe o tua, toi tapu, mo ngai whaini hino ka tātoro. He i kai kāinga lerei Hawaii ne uri, mua fuunga e sip o uri. Pa e anga vehe ha tau mau hamerina, mua pure anga whaafu off, mo ma ui ai a whio fo whanimo mea, ke tau whao atu, ua futoko taha unau whao halao, o kui ai tukua ki iki ai. Heke, te uta i ki programa a mala, pa ko whakawhai la hetu ki moutono, mo kata os poloka i au kai ko te lavao o komeni hing programa koe ne tamoni ko amanaki lelei mi Hawaii. Hala ke kape, ka koe ne tuka ki koe pato ako komeni ato ate tari. Ulangi ko whenga tula pe ke hao mea ala te tari, ato tari mo on. Tari koe tari whakatua, pa ko oatu ai mo on ke tuka lohi. Pa ko ala te pe poloka i au kau lau konga, ka ke wale au at pola lau konga ta koe ko. E kai peke te whisi au ia, ka ku whakawhai ata tāpeheni o ku lava hoke pesi koe atu, se hate ku whiwiti o koe niki ai, he te tae atu whipokala mo ka akrisi koe mo se tita, ke na whanonga kai, pea ka toi whenga maari e. Te tō tuku atu pe, ai waka whai mo ngot, pusi mo ku mamo tu ilake pa. Pea te tau kei pe, he ai pe, o koe ke whihia heni e hau eki, koe whihia ai e ko tu ilake pa, koe whuno pere, pea koe whuului wheke, pea ku tōnu me lau koe whai akrisi. Ko whihia ka kau tatu ta konua. Wa mea ni te tau kei pōpō vei peke hake uta pe pala kui tong. Okay? Ka tau alomo ke ki fo i video, e whimau peke tau sio. Na hoa awha matarangu tu atu heni, pe a upe mtoko usu pa haa kuloi kai. Pa weke whiga mau peke utalano atu e mea kong mahino i, e ausi koe ako tō maha ki whamo oni. Tō maha ki whamo oni ke mou whanonga. E whenga talano ako ni, walo ne tala koe sevaniti a e hotua. Se vani tia e o tua pe moni bia ko tau tai nei e tu whalotu bia hamala ka o tita o mai lo tua wa inga aki e tau ngā pōpō i haka kai ko o hange pe a ko e mea ko hau ko no kua ka ko hi ko ke tala no le le ya tupe e ka patu tu ko ni ve anga pe ka patu tu ya ko mai no ko
o ko lava pe o tala noa lele pa ko lava pe o tala noa te moni ko o nau ilo i ko moni hana be he ka pa tu ia o turi pe na to me fare mo tau fare ha pe na to lo turi pe na to ko wi ko kai ko ke ha ko tala noa loi pe ko pe pe ngau ya ke hanga i tala noa ke lava ke na hanga o fia i Tala noa mo ni pe awia pe o whaka mo o ni whoki awia. Ta nau hanga pe nau tolo turi pe nau tolo nau tolo. Ta ko mea pe wate nau whai koe nau kape i au. Pe au ko sio pe awia ko meni. Pakai kai mo whoki hanga pe awia mui he osi koe kulaipi. Hange mai kape ha vesi lau loto. Ka koe ilo kulau maari ko ofa mo oni o ne ke hanga ko whakaiwia. Winga ke whai mā te ake ngāwe. Ko ofa mo oni o ko ke tuwha makatuwai. Ke whai ngāwe. So ke ila taim ko tuki pehe i mai ai koe hau koe ngai tala noa hau pehe koe me tapa aki. Ko sio atu koe whamiri pe ni au tuki ko o oku. La mo whakakau ko whai. Ko me ko kore atu ai. Family. Mahu inga ia he ofa. Mahu inga ia he ofa. Aia ofa ke toi lahi a mea te koe. Ke ilu ka pau e hanga he ofa o i kuna i homo ni mo tupure kina ofa i homo ui. Hau pe i tala noa e koe nai a hoko pe koe vewe. Hange ko au. Hau pe koe vewe. Ka koe kore mo toko ni te ria na hanga o ngai tala noa ku ke whai o to e mau i atu mo hanga i lau maari e kehe ai. E hoko ho hanga o whai tala noa ke sai pe ka tiau ko tala noa whai me ka tiau pe mo tui ko tui ki ai. Ka koe ui ke toi hanga i koa whakatafoki pa mo akakai ai ke mo kau toko lai. Pe ka pau e kai ke urea te ahoni, hamia koe urea koe ke kau patoa. Bapak ke ure atu tai nimi ke whakatontonu ai mea toton ke whakatontonu e alu lahi hange pe utanu ai ka pau rewa e sipa i o mautu a mautoro whawhana laini e tupu e loi au lahi e tupu e tala noa ia mo tai mo ni o lahi pe pehe pe kukore atu a aku family ofa ke lahi ka sisi o ofa te ki hanga pe ko ia ai o toi tupuki a ha mara pa mui ki family o koko koe family o koko koe maha kulupu ia whanonga nene mai ka apau talatu ka koe family o koko ko au pena whanga ai whoirea family o koko koe whoirea ia koe o koko da ngata hange pe koe tū e lahi koe polokarama ko ngawe a koe family ki tau tō koe family tū lahi ange koe ngawe a ke polokarama koe winga e koe lahi a i koe no ui ki tau tō koe family tū ki tau tō ko hanga ui ia koe tau tō koe family tū nai ui pe ki tau tō koe tū koe usu ko katau tō pe mea wengo ko mea o whekau aki ka kunga koe mo otua o ko hanga ia ui koe family ko kia hanga ui koe kulupu ko ui a koe family da pehe tof pepa mo i oko koe oko yu koe whamana tu atu koe oko koe ki foi fola o mau oko ki ai ke mau wahe a pongpong mau oko ke mau ilo ke moni mau whekumi ko no whakaton lea koe oko koe whekumi ke toi lahi angi ha mea ke mau wahe a ia bongbong e fola ai otua. Tau e mama a ofa mea koe family tu. Sione. Laki toa malai a kau mea koe family tu. Te ke toi tā molo ki pe kua hama. Alo si ho mongai prokalama. Te ke hanga rewa o kai whakakau o ko whirmau mawhai. Ano rei mai, ke ilo mawhai mea tae otua. Ko au ia, ko ki sewaniti au, ko au ko sewaniti au,
ma ki mo tolu pa sewa ni ti au mai o tua Sio. O nau. i mo tua tala fe ka pe Toi au ke toi ta. mo fa no no o no fa to to nui ko au ko ki mo tua fa no no pe ko no te ai ke mai no ko ki mo tua mutu lawa ko ki mo tua mutu lawa a ke wi ke alo fe tuku mai e mea mutu lawa ko no mo ni no te ai ta ke to mai no si o te mu ko ku alu ki he patoa o whanonga talanoa mo hiki mai na ngai polo kalama wiki o sei mai ke mutu lawa malo tonu wangi whaton nea ko ia E piki ki tō tō la lahi pe. ko tui pe kokoni lahi e ki ia se vai aki ko ia e aoni famili toi ki kai tiange ofa puke mai e ofa e ko ui ko ofa be te ni hanga watu ko kata oke wat ono uinga ko taunga we se mai taunga we ke nga unu e taunga we ya nga unu ki mua ya famore mori tu ge o arte se ka we ni kapau ke fehi amai ga dia kapau ke ita ya dia ko wi ko hang ko ngai mea ke he tatu ko ko fa more more atu ko fa more atu ka ko fa more yang ya E ke hai tā mara. Au whenga pe tau kumperi mo onu. kapau te mo hanga i siu ke he ma ke he mi he kai ke to ya u ikai ya mai ta no ba ma ga ya ko ya famore more ya ngai to no go to ape famore ya nge ta mo te mo ngai whakakau go to ape ko wa ko famore ko me ko kore ko ai ko ke mo ka ta me ko lava o ikuna ia kaka ke lava o ikuna ia ku ai ki tala noa mau tai mi omi ko se kawe la mari ga dia O ia. O whetau i nau tore lau maari. fra mo ai family wa ke he mari no kapea ko va me ko ke lava o ikuna ia ki tala noa o omi ye ko me na ni ana falo to la ia ya ko nia mai ko ki he hange ko ngai I siu ko tala noa ki he hingoa tu o fi he tala noa ko otua ko moon no me ko to apena ake malanga ya ki he fai fe ka o pitapua tai no ko na hanga pick up wa to ake ke framoni ko moon na ni fa ta tai na mo to kwai ko a to kwai ke pore ya ya ko fia ilo moni ga bana ke ilo moni I hanga la mari o fra mama wa tamai ke sio he ngai polo kalama o ilo ngai foi kupu irea ko na ko na o atu ke wa pe ya na ko ya honi ke ikuna pe patoa e ko ve ko ke ha fra moni ya ke fra moni ya ke ta me avo ta la noa ka ko wi ko mo oni mo faka mo oni ko ia me fata wa tai na kakai tu ma ko karkari he fatomia
Koe kaina. O mo ilo koe ni ko roto pe ke talano atu ke toa koe ni. Ta ko kora ke kure anga. Ko i koe kuku aki i koe ki tangata e ki wi New Zealand na fa por kalama. Ui o kune koe o ake koe isiu pa moe whakakaukau. Koe ne kau i koe au whakakaukau koe whaitoko kona taku. Pa kune hanga e au toe whakamo ui mai whakakaukau koe hawa ne koe ne sio koe tohua maalo ku noko i New Zealand. Ko ui koe ne oku nofo i New Zealand pea kune pehe ia ke ki ai noa ia i pehe ia ko ui he nofo i New Zealand koe aisi mau he ki foi telefoni ko ia me fe tohi aki ko ia suka ngai whamoni ia mai e whakawe whamoni lele ia asi ai aho ka moe mea ka atoa ko ia koe whamoni ia ke mau mohala i tā ko o si whetaula ke o ngouang whai hatila ave pānga mai e pānga ave te ais ke mai pānga whi whataua ki ia ka waki o ke o smahu mohala i tā ko ngai whakamoni ko ia koe me toton ko koe me hui koe whakamooni o koe kia mea koe whakamooni whaawai e tangata o koe kia mea pehe ia he whare hopo pe ka hange koe whakamatala koe hafu me mounga mai e tohi tapu ke ilo e whuirea koe mai tohi tapu koe whakakaukau ia pi veni mo mea asiata me otu o ia koe kia mea mani koe whakamooni tohi tapu Ka whewhea whare hopo ia, koe whare area. Ka pati ke lava o mai ngai Whare whakamooni ara ko ke ia tei tapu toua. lava rewa ke tapu tumai ka pati ke lava ke tokonya ka tai ka friend line ni pilo iau o ko tuku pia he foi whakakaukau koe rea atu aki pe mooni Mari. te rea pia wiki pure anga ka te rea pe moa wiki whare tuki pa te alu mo whakamooni ko ia o kumia ke haloea o hi ke whai hano hopo te mea aia o ilo e ho hau ko whakamaranga Ke nol rap ma tau lau. ta tau ko mas mi mo Whewhea ko mo whenua me nei whenua mai la. na nei ko mena na por kalama ko pa tala itu ke hau ma nei mai na nei pa ko na was tuk mai o na nei mo i roto ke pesi uga no puke mai i roto ko whakamonia ko hokoi na ke rea aki Angange ne lau Ngā ke tama wewe anu ngā silani. koi. Ke maha whamoni i he ene talano ana ko wheha Naka hoko i whamoni. koe o ke alu ki o alu ngai ko pula e ri aki o whamiri Koe mea te tau lawe ai koe Sige. koe te kai au pesinolo e ta whakua. Tui mai pe poini ha ma. more o taimi ko ngai mea te ke fōwai whai pete ke alu ko ngai ko pula kai ke whoki mai ko ea kai ke Tata di dei, per favore di fare. koe suka ke ko winga ko ia ko fema ko ko nya tu ka ko ko isiu ko ia koe Malo ke nol rap. kata fa mo mo be tau fare ko wi ku be ke kwat pe ingoa he ko wi ro ku ia to la he ko ke na na to lu ya o ilo hino ko hingo a ko ku Katarina toa Tau ki tō tau tō. we we fonga be ga ye ngatai ko wi ko wa ka ngai ka kai ai muri
Kabani na whakatokanga na tolu ia mea koe ni te nau pehe. Te nau sio kovi rewa na tolu. Ia e whare tui. Pehe taki mua e whare tui. Tape pa me whare tui. E ngau e pangoni. Kabani ke ki whaha ngau e gai mohano ka ofki. Koe ala na ka ho iki o kau koe he tila o whetu koe o aisi i tonga o pisinisa i koe aisi koe ni fuoloa me ia ai lue loe ai whatu tamaki hau tutafu Ke koe soke tuku aki i koe. Koe tuku aki ma mawha e ia. Pero ka pai whanonga e kau muri i Tupe ke uki whamalala tena koe hamala ko whapifu ka hamala ke whanongo e whewitio koe ni ko laivien e whaene nai koe tu ai ke tau te oat whamon whewhe koe whakataranoa koe na tamanu sila koe na o koe ke wherenea moe pepe ko ma whelongo aki koe ne whoinea koe na une pehe mai o whia ai ai hou eki te ke laua atu i la kepa koe ha te ke laua nuku koe ha o koe ka hou eki ia o koe ngai utukua ki whakamooni ki ai mei Australia pa mo Nusilani pa mo na whihia tu i la ke pae me keisi koe ni pe a kurea ake e premia koe ni kua malolo e a kispo hiwa pe na e toi alua te kau whai o ngongo whalalaanga ki tonga ke tu i la kepa pe te alua te mo 60 miniti ki ai pe hange kau whatalanoa na u whai koe ane nai ka pau na koe kaloholo atu i la kepa koe na i Australia mo ne toi kumunga whola no puke whakahau whola e kau ana mo toko koe ni Australia na ngau e kastamu he ngai popula he kuos whamooni mo ngai whamooni telefoni fe telefoni ake atu i la kepa koe toi whamooni fe o ku mou i wili ki ai o tau palparema e ahoni ko mou ta e kātaki i ke mau tuku a ki aho eki ko ne whaia ngau e pango ke ue sia e hako tupu e whonua u hinga e talanoa koe ni o whai mo wiriki ki koe ni ke whakamama tu toa hamala pea ko wha amu pe ke hanga mahino e mea koni kone ocean ko ta i ki whai pokalama e tonga pe a lea e tata i premia a kilis po iwa he na talanoa mo a kilis pea mo se tita ke whakamahino na i teki ai ke mo whanongo mai mo tolu ko hange he patoa pe ko o tuwaki ai whare o tui ke puaki mai ha taha whare tui ka mo polo kalama o ku mo hanga mau peo fuse ka whanongo ke whare o tui ko hanga pe ke tau tuku ai whare tui ke ta whaki ka tau talanoa i e fo i ugo o e palo parema na e hoko i tonga e kohili pea mo e whatongia o e attention ni are e amnia sikefu kene o hake he hopo koe atu i la kepa ai whamooni mi Australia koe fuwhanua ni a Australia o ku tau ata ina e lao o koe ke naulau e na tolo a fu paipa pure anga pe ko hafu hou eiki pea meo mi e lao ko tarunga motonga ke toi hola tu i la kepa i hono whatongia koe sea ia o e whare area pea to e taha ko hono monu ia whakatu whahaloko e no pere ia ke whakawhainga ta ea e alo kau whai ngongo ki ai koe poini au tutonu ke tau tala noa ai kau koe ki te tānaki mai mea koe me vewe mo tau whei ia ke te whei ngai ke ufi e fu mea koe mala e hamala kua osi ko foi vitio e ua o ko ke whinga ke mai foi vitio ai anga whe alu aki a drugs ki muri mo mea o kue si ato te tau kei tala i pe tau tolo mo tau ufi i ai pe o kai koha o kai koha tau whehi ai pe o more ke mama o ke mau whai tau whehi ke tui pe te mau whai tau whehi ke hau eke no pere ka o mai ki tau tolo e o tua mei langi o tau ta tau pe ko tau toki ke pe o kai kau no pere o kai tau tui pe ko tau ke ka tau ta tau pe tau tolo ki langi a te tau mate ai he kai ka hau eki ia he kai toi ai atu ia taha pe tui mamani tui o ngai tui ai ni au tau rotu ki ai ke tau tari ui ki ai i he mama koe ni u tau ia i ki he mama ka hau pe whakamau ia ki tau tolo o whakatatau hei o whakatatau ke tau ngai ngā ue na e whakahoko he mamani ka kou whakaofa ia
ia nga ho fatala noa te ki o to he ko ya ke pe ki me ko tala pe ku mau tu kwa ki e tui tu kwa ki e fare o tui toua tala noa he ka veinga ko hou e ki ko ni ko tu ila ke pa ku o si fa pa pau pe neo uri hena e toton ke ngai popula kana e kalofia ke o na o ta o e ngai popula he to ke pasela kon stone ka wa ho e ki ne opere o mo ua o lai fa pa anga pe to o ba ta o e wa e mori hono me pena e mio i da fa ko ya pe ko ma o loto tawa ta ina mon i o koncheni simo ui ke urea anga ton ke hanga mahino pe ko fa fe i ko hamala e sai si ho mo ta fa aki si o ta fa aki e ai ha fa nga mari ta pe no sum ke o mai ho tala noa ya ko ta ki pe no e foi la o no na ke o si ilo pe na ke na ke lere takai ke to ilo pe ko ha he na aku ta e foi mitio a famala ala nga tonu ai a amini askefu na ne si pela nga tonu mai ke kakai oku ikai we sia ai mafai tu ko mafai ko ke fakalere pure anga ko fu me fakaluku fu ai e kakai ai tu i pe mo kakai no fonua o mai ke ngawe i kakai hena e vitio mai mo e ke a tu inima tapu pe mo i astereria na ne o si pela i nga tonu ai tene ave hono mafai na ne ke puke ki he executive power ki he whare area ki he kabineti ki he kakai na e whili he kakai ko kau whafofongai ko kau whafofonga e kakai o kunau whakafofongai ai fō kakai whakaluku fua kakai e hoka te tau ki laiwi he ko whema ope ke a u ke taimi na ke futukua ki ia akirisi ke whanongo gai kau whanongo o sia kou tā i atu kou tā i atu rewa ki proklama koe ni a se tita pa mo akirisi ki foi konga pe ko ka fu he fima pe ke tau hulu he tau fa ofa ia he amui e kakai ko o na ulere kui o motua e mea goe pe whanongo mo me ngahi whanua ka ma api ke whakakaukau koe o mai nā tole foi whakakaukau koe foi whakakaukau mo si o kovi ki tonga o mai whakakaukau ku kai ke nau si o rere na to ki tonga Tenau siu mari na tolu ia e mata siu ata ko siu kovi au pito. o fa piro rap Ka pai ka kita tokanga ke whainga ki i tala noa we. Ko me ko hinga ko ki ai. Whainga ue ki he kakai ko e ni. He kue kakai ia, ka whainga tolu kakai ko mo ke no tau no to lere sa tolu ki malolo i pa. Kakai na whanga tala noa ia pa whema ke na ko me ko whaanga mui i ko na polo kalama. Ko i ke ilo kakai ko whanga ko me mui. Os mai no peka te awia. I ko hanga ko mui ko foi asi ha ke ko me mounga. O teke mui mai o tama toko ua me tu awa me mounga. Ko hai. Te nei me pe au. Piven o se fa bon ya ve ki ai. Programa ko programa piven. O ko hanga e awia o re koti he. Os fare ya piven ya ki a me mounga. Ko to ta ki hua to pe me ko fampe ki famala ala ka hamala kapana to ki hua to apive ni ki mui mana to ko fo i whakakau fo i tui pe ni a afu me mo unga ke ne fai fo i me a pe a ofo ai e tonga kotoa me muri ni pe mo tonga he mau he tamasi ko ni ha loto hanga mari e loto tau taina ke ne fa tu ki o alo au ke princess pilore tapu pe moia pe ku ne hanga whakapapau o kaunga a pilore ki ai pe o mene ngai whakamone papa o toki hua ta pive nia o mo pive nia mo asiata ko o atu pe ko sapoti ko atu sapoti mo mea ka ko foi whakakau na tuk to ta ko pe mo afi o le fai foi whakakau ka ua te tangata tolo tuku aki o fuse foi ta kawenga ke pehe na ka ke mi fai pehe afi ka ke mi fai pehe afi ka ko piveni pea ko ange ko asiata kata ko ko nga malu a piveni pe te malu a asiata ko anga pea ko whakamala ala ke toki si anga amala ke loloto ene mea tuku ange a piveni tuku ange asiata hoka ia ke tangata koe na aneanga oa ke he ope o ko ufe ke a pilorevu tapu pe mo pilorevu asiata o sai pe video ku ya o ha ma ke asiata na ne hanga
o whare ia me mounga. Jogi ai, koe whare whare i, koe te hanga o whakalahi, ko te hanga tala noa, hangahi whakakaukau ku ia kita, kene rea aki. I ne polo kalama. Jogi ai, o kui awe vitio, ko mea ko tala atu ai, te mahino ka nau tolu, koe kurea koe whamonia aku. Le tatau tope, hange tope ko hanga ko mai video ni. Bisa ya? Ko video ni, ono whakamonia ni o kuni hanga tuku aki ai pare tuki. E taman. Tuku aki e pare tuki, moi ho weiki. Kai ngā tonga, ka pau tang tui. Whakapapau, me tāpua ki ngā tonga tuki la. Ha, tau ki whaia e ai kumia koe. O taimi ke ta whoki, a ta kaki koe ni. O taimi ke nā ta whoki, a fui. Kata ke ange kau ke ia. Paha o uinga ki he ko wha mo pe ke ko whene ku kore ka koe. Koe nau ta whoki ki whe ia. Koe ha ho o uinga ke nau ta whoki. Koe ta whoki ka pau uke ilo nā ke sio mata atu ku nau to o mafu. Ha paanga whewhatau aki. Te waha o whakamooni i ai. Pune ka ke ngawa ki rewe whuirea. Ta whoki me iai o kowe mea nā ke whai. Pe nana ta i a taha. O eke, ke whai ta whoki peo. Whai ho fwoi whakamalanga. Koe ki ke iloi pe mooni ho whakamalanga. Pe ta whoki ia koe te ke alo ngawe po pula. I o tuku aki i loi wenu whai wai ni. Koe menu huia e au koe tuku aki i pea lelei whakaluku fua ki e whonua e kau te whito. Kia moutou. Koe taimi koe te mohanga o ngā ue koroa koe ia. Koe hanga e wharetui o tō mai mo ki konga e tā. O hanga pehe e ngā ue lerei o tauwhe tuku mai e ngai mea ku tauwhe mau. He o kawhe pe lau maari e ofa, kawhe pe lau maari e ngau e mārohi, kawhe pe e te whai totonu, koe au urea. Koe au ne hanga whakatawa taina. Koe au ne hanga whai e whekau, kai to hanga pehe ko whao o mai e mea gu te loto ki ai. Usu ki ai. O kai tauto pepa me whakakaukau konu ke hanga o mai. Ko ilo e whai tuku aki u ke whai koe ni e tangata. Ko mea gu te au. Ko kore ni koka tauke iao. Tauke iao. Asiata. Afmi mo unga. Ka pau ki ai hao whakamo oni. O paromeski he o tua. Te tuku whakamaka tuku ai. Koe mo ni he kai longo ho kungutu aku ai. He kai ke lawa ho kungutu aku mapuni. He ko ilo whakapapau. Ke ilo ki kape si vare pehe, me kape lahi fau a pehe. Me toi fola i ake ia koi mamani. E hanga pehe ki kape si pehe. Tala mai wholokola. Ta tau pehe. Ta tau pehe hoki kape si pehe. Kape fola. E pehe tala noa mai whai whikawe he isi uke hea. Tala ne whai whikawe, o maka tā mai koe nāu me aho no ata mai o naia. Soki ai. Ai a pehe pe tau pepa me whakakaukau ai koe ngoko tala noa ni ai. Ka paurewa o kai ke aha whakamooni, ka toi kei whekumi ke whakamooni, tā oku mea ata mai e a mone whai whikau ia. Sika vitio koe kui au.
Pui ko isi we ta no ai ko ni. Bana behere va angolo. Ongan ka O gis. famoni va angolo ke fai un ngongo. Pe ani hangare va tota ha ko ni. O famoni ki muri. O ben ai famoni ki muri. Pe nai alu he newspaper. Fanong ke ki foi tala no ne be. O famoni ki wa ki muri pa ko alu he newspaper i muri. Ai polo pare magon ko hieni. So ya. Mo wa fa mai. Ilo na tala no ko newspaper i muri ni kumpa angai ya. Mege mo mantu. Ilo fa yo ngongo. Kumi be haki yo ngongo ke tu de pepa ko wi kai lava ke ha. Ke sio ya kakai kana lava o fakatau ke mau hana tonga seniki. Nyongo katuha ki fo yongongo e newspaper i murini pe kawak motonga. So mai ko me wi ko kumi pa anga. Kumpang. Hei kai tu i fo se te sia ko e pepa da pe he ko mo nia. Hange ko framon ko tangata e ki ko ki muri. Na alu he ngongo i muri paningawe akirewe na yongongo ya i muri. Sio alu maman paningawe akirewe ya ko maman. Hei kai hoko di fo se te sia ko ya ke pe he ko mo nia. Eni alu ko maman. Ova mai te ko mo nia. Ko mo ni ko tala no ko yai. Ka pau ya ha fa mo on. Tu ma o he mo ni lu ya. Ko mo ni pe te ni fa ta wa ta ina ko. O mai e whaka mo o ni. Kakapau ke mea so mai. Post. Ko ngai o ngongo ya. Ke ilo e Facebooka. Kau ia e mea ma lohi whaka uri ya. Facebooka. Ko hanga pe ko ia o mai ho ngai whaka mo ni o post e Facebooka. Ke share ya. Pa te polo kalama. Pea koe tau mea koe whai. Koe tau tu ki pe pure anga ore wa pe kuna ngau ke case ko ni ka ton ka pa mo ka pe ilo me ko pe ko foi case ko ni o kai ke mo oni e ko o si follow le rei mai ngai me ka to ko puke pe ngai video ko me ko tala no ai o te pe ke tala mai nei me ngai ngoa ke be ke usio ka whakamo oni ke whakamo oni pe a toku mai ke he o pe o sio mai e nei mi ka hingoa koe o mai mono whakamo oni hange pe koe ni so o mai ki whakatata koe ni tai koe ne malanga ia he whaifekau pita pua tape ba mo pita pua malanga i koe lao o no koe to mawhai io kai ke tui hata haya ki ai ilo tai koe ne huma ha mala ko ngau play koe foi video ko haku hanga tonu pe foi rea ia pe me honga con ko angolo oni aquí foi se telescope ma mono ya la yo sí ya ma mono la yo ko wi ko ma fai ko wen ma fai toe ne mai ma fai ko wen ma fai toe i e tuki tape pa me fare tu ko ma fai ko ya Winga mau mono la no ke o mai ya ke tanga ma fai ko ya. So ya. Ilo tai ko na play ya tai foi mea ko ya. Me bu ko fa mo on. Me bu ko fa mo on. E ko fa mo pa ko tu wa tai na le pua ke foi ya. O ko pi venye ne le pua ke foi ya. O ke winga e kutala no. O ku kai ko ri hai lui pe ko asiata pe ko hai fu ka front line ko mea. Na pua ki mai foi ya. Ramoni ko tangata ko ton pe anda visone na ne pua hi mai ko idea sio ai Mana ko fe me ba. ko fa mo on Me pa na ka ko fambe ke at fa no ko ka kai ai no tangata ko ha ma ke mai fa mo ke mau tu ya Kai ki fa sesio ki fi po kalama ko ni. Ako.
Aya ko uhinga na o silaw tolah Australia. Nusila Uhinga mo tapi lagi. maman mo tonga di whakamatawa. Ko mea ko hoha aki ai. Ke fine tata upenda ne toi whai lau koe ni. Ke fine ne nai hene wafi honga wafitataha. Wafita walonu hao te whai lau koe ni. Ai o ke pehe o ke ane a se ni tapi a mau tau ki whanua pe o ke pehe o tonu pe a ene whakahoko whatongia. E koe taha whoki o ene whoi o ngongo o pehe kua kapo a tongani i he le volo kotoa pe o tau society e he trucks koni pe koe whaito kona tapu koni o tau koe IC. Ko tau whanua ni whoko ku le volo ko whatu utonga tau le volo o ke hatau hau, o ke hatau hou eiki, o ke executive, o ke makau business. Koe whai pehe koe o ku kapo a tongani i he le volo kotoa pe o society. Malama te ke whakatono rea e hene i pare mia o ku kapu mei o lunga hange hano tuku aki o ku kau ho tau hau. Hange hano tuku aki o ku kau ai tuna. E kai te o lawe au ke tuku aki ko ia. E kutatonu te ke mau kakato e u. Kai ke mau aha u information o pe ku kapu a tongani. Okay. Ka kumahu inga ke o lawe ke mea koe ni. He koe taha ni toko taha. Koe share ni whare rea. O ku kau e kau malunga. Ka koe mea ko hoha au ki ai, o te whoke e manatu. Hiri koe ni hono lau e mamani, ai whamatara kono kasi Herald. Pea koe share ni wharerea, pea mua ngai mea ke heke ni whetu taki koe ni pea moe. Toko taha taki koe ni South America. Koe ku whakakau a aku. Hei kai toi whiri e toko taha koe ni ki wharerea. Hiri ai mahino mai, ka kato ka te whamatara whekau. Ko e mea koe kano toi whiri mai e o ki no pere tō tako ni koe toka ngā pe koe koha ai. Pea koe rea koe na whewhine koe Kingdom of Ice. Koe ki ula puka hane uinga. Ka koe whewhine ta tau pēni na ne hanga o a whai whakamatala ke tō tako ni waftata. Koe enu ne toi whai. Koe mea koe tui nai whakakoa koe whewhine. Whanua whai ke he kotonga. Koe se ane hono polosi ka kate whumea pea lawa mā mani ai. He koe ka ki mea sisi. E tuku aki koe ni ke aisi, mo no tuku aki koe o ku tuu waha pe o koe e tonga ni te fito ai. Pea koe mea ko pe koe ke whelawe ke lawa se fine. E ko tuu uhinga, ke tau uhinga koe he lawa se fine. I he ne whakatumutumu, i he kai ke hanga he puranga koe no whai hame ke tō tā koe ni. Kai toi whiri mai pe ke huma wharerea, pea koe tokon se e ao ni. Pero wenga ko whakafoki mai mea koe ni, peo ko koe whamori peo ke kakai, nā peo ko o koe haku whai ngā loto ke mea koe ni. O ko ongo i lahi au hana whakahingoa tongani koe Kingdom of Ice. Pea nā mau tālo no ke kapne tēnei. Peo koe whakaukau, nau whakaukau ke whātohi. Ke whamoni ke me Foreign Affairs. Ke whewhine ke hanga o retract e ne lau koe ni. Pea CC ke kau Australia ke New Zealand High Commissioner. Kai ke ko tatala no afa ke foi tuka ke pe ku kapu a tongani. Ai ako ke hanga o tuku aki i ai foi keisi koe ni koe ano pele koe ni koe uhinga ia o ku toi influx mai ai pe toi hula mai ai a whai tō konga tapu i he taimi. Ni ta mana tu ko lau to tapu. Ko nga hi mea ka to whekau aku mono pure i ha pure anga paka whonua o ku tawhi mau pe me olonga. Pe una whakataata aki ai lau koe ni. O hange hamata wai. Pe koe whatongia o e toko taha ko une tau ki e ke fufuru mau pe matawai ke maa. Ko ono hinga ka kere matawai, ko ne tawhi hifo e uri ko ia, mo i kino haa ko ia, koe kakai ko nao nofo e ngai mangai vai ko nao tolo. Koe mea koe ni o ko whataata ki ai. Koe mea koe ni koe nai tawhi koe mea koe ni me olonga. Pe koe anga e sio ako ke mo anga sio kakai. Nā ku whakakau poko. E kai ki te whiri me kau no pere. Koe anga e whakakau e ko tongani ko māma ko senture lo tu mai ako. Koe taha ni tuka ki mamafa. Ka kono kei whiri mai. O hangi ka te au. O ku kai ke mahu inga i e whanua koe ni. Pea ko uhinga ko tu mahalo pe na hanga whiwhine koe ni. O whae lau koe koe ke ilo ki ai. Ka kune mau e une whatotolo i mai e mea koe tongani. Pea ko tu koe ungai ni whai lau koe ni. He koe tō tāko ni koe sia e whare alea. Ko olu ngai ni tawhi mi ai. Ai ko uhinga nai o si lau toko lahi Australia. Awe Sila. ko
tau whanongo koe whamoni ana e hamala ki he ngai whamoni tanoa kei koe e pare mea ko malolo koe ngai u whamoni whalala anga au pito ina mai mi Australia pena o sia o mui mai o a o mai ki tonga ai me ngawe ko ni kana hange e tula ke pang fatala noa o whawhainga ta ia e whai ongo te ki ta ia pe e konga ene alatu ko e whai ongo ki tonga o tuta futuri mo tula ke pa held to account. There are people in Tonga who believe that charges should be made against some of these. Yeah, that is my hope. I think they will all be taken to court. I have documents with me where Governor Law actually signed the issuing of diplomatic passport. Lord Tui Vakana was the current Speaker of the House. We went to ask him why he'd approved passports for Chinese people against legal advice while he was Prime Minister. For selling passports, well, I don't know where he got the ideas from, because I'm sure he's used to those kind of things, investigating things about people that he doesn't like, and so it's a political thing. It's a political thing. And I don't care about it. If I feel that I'm guilty, then I'm sure I will quit my job. But because I don't feel that. You think you didn't do anything wrong? What have I done wrong? Lower level government officials have been arrested for passport fraud. A former immigration official says he gave 2 blank passports to a woman who offered him $30,000. He never saw the money, instead spending nearly 2 years behind bars. I know for sure there are a lot of people, and I know them. They are doing the same thing inside the immigration. They're more senior than you? They are more senior than myself. He also believes the woman who asked him for the passports was working for someone in the government. If I will give you some of the name of the people, who know they will send someone else to come and wipe out us. We tried again to get hold of Lord Tui Lakepa, but we're still having no luck. He's not here. Hang up. He's trying to find Sione. Civil servant Sione Ahohako recently pleaded guilty to a charge of obtaining a passport by falsely declaring he knew someone who didn't exist. My colleague Blair Ensor went to see him. Like these passports, they give people easy access into countries to be able to smuggle things like drugs and other things like that. Are you aware of? I didn't think about it. What about now? Do you feel a bit Guilty. And you feel like betraying your country, betraying your own people, betraying your wife, your kids, your son, your family. I feel terrible, man. Are you scared about going to jail? Whatever circumstances or situation happened to me, it doesn't matter. So do you think you deserve it? I deserve it. I really deserve it because I did something wrong, something bad. The question of how can I get a benefit, and it doesn't matter if it's legal or not legal. I mean, to me, that's the seed of corruption being sown in there. Journalist and political activist Kalafi Moala was jailed in 1996 for contempt of Parliament. He has spent his career fighting to uncover corruption and abuse of power. One of the frustrations in Tonga is the fact that when a violation takes place, it seems so hard to prosecute it, to follow through and bring about justice. It ranges from being stopped at the checkpoint and you kind of pull out some money, give it to the officer, to something far more serious like the passport sales or dealing with drugs. Lord Fusitua is chairman of the Standing Committee on Anti-Corruption and has been trying to get an anti-corruption commissioner appointed, to no avail. That's one of the things that I am advocating for, is for our constitution to be amended so that an impeachment process would go to the Anti-Corruption Commissioner rather than be decided by a show of hands, because all you need is enough mates in the House and you can get away with anything. A lot of the crime in Tonga has been blamed on deportees who've been sent home after committing crimes abroad. One such man is Sione Nawao, who spent most of his life in the US but was deported after serving 14 years for manslaughter. And when they're brought here to Tonga, they're just thrown out there without psych meds, without anything. So they go through, and a lot of them walking around town. So I think if they recognize who the deportees were and then catch them when they come off the airport, so they can give them that extra hand and school them on what's going to happen to you if you don't be careful in your first week or two here. He says it would be a simple thing for deportees to call on old crime connections. We still have a lot of family
the gang there that will support us. Our efforts to speak to MPs caused quite a stir. Tui Lakepa and others accusing us in Parliament of molesting and harassing them. We finally tracked Lord Tui Lakepa down to a plantation outside Nuku'alofa. Why did you go to Colombian truck? Why? See, you guys come to my house and you guys arrest my family early in the morning. I know. Why you guys do that? Why did you write Why you guys don't come to me first? And I'll just let you guys come and interview me. Okay. So you make me angry, so I don't want to get back angry. And I don't want to say anything. I don't want to interview. No problem. We couldn't help feeling that although Tonga has made progress in its fight against corruption, it still has a long way to go. It's all very well locking up working people, but to achieve true democracy, it has to bring corrupt leaders to justice. O whambe hamala koe whamoori kona kua tuko stombe ke whiunga. O stombe ke whiunga o toi tae mahino ke keisi koe na tui la kepa. O si kei lava tui la kepa ke ni whakailo mea koe ni. Ke eke nongono he ku lainga i whamoon whala anga ia ku maa whangi whawitio koe ni ba mo te whawitio o ta. Asia e tūnga koe ku tehonga no tiri wa holo koe ni fai tō hola ka pua trucks i he kaunga ka atonga ka koe uhinga e ui whātau whehia ia ke whātau whehia ia ke sino hoi ki no pere koe ni ka koe tau whekumi fuki ki he mooni ka mea koe ku tau ki tāe ngai uki tio koe ni he ku maui ngā wito ke tau ilo ula ki fulai fuki tukua ki pa koe ea ka pia ki mea mo mahaftau aki ko mou tala o tau whihea patoa ke whare tu i kai, koe mau whenga na mato ke malu e whare e tu i ula kikua te kakai, ni mauri, ni makaka, tila, o nau hori ke toi e tāwharu e tu i. Pau tika ki mo whanau mai motolu e family tu, kua mau tu kua ki e tu i, ke o hate o mea motolu o kunau whihia i he trucks. Ake, kua atu fuke ai video koe ni ula ki koe tu kua ki whai ka wakani ko hamala pe aku ko fo more ta mo tolo ko fa ya me ngani ko ta fihia ko fa ya ka kai ko no ke mu ko heloi pe aku mo ngawe aki fe ke tu ko lo tu ke ta faki ka mo me mo to ke ta politiki ula ki ko na ko mo hanga ko mo mafu fu ki ko mo hanga ko ki e patoa tu ko ki e patoa pe he ko fenga patoa ke fa ta tu pa ko fenga tu ke temo kalati ni whakatatu e whasoto mā mo e hāfua. Mō mana foi fufonua no sila, ko whenga rea pende ko whai mau pe. Mō ma ala pita pua no ko esteleria. Os whangafua esteleria mare tangata mo fifine mo tanga mo fifine. Pea o whakata ia he lao ki a taha pe ni whimai ta whakua. Ka akui kai ke pe toha toni taha e te pōpulai. Pōka ke te tarita ke te alu ke ta whainga mea ko ia. E te meange talamange hamala, ka mo pita pua, pe e ku alua tu e pureanga o Australia, porque pureanga nusilani whamalo hui mua. Ki o te motoe o loto. Ko whanua lotu kai, o pou temo kalati, ke te tau ataina ke lotu te whiu ai. Pe aku tau ataina lotu whakaristeane he. Ko ngā hisia se ni, ko na o stare na tolu. Ai mari a tangata mo whiwhine pa ko whatulo pege mai kua waka. Ko o stare he me tau tisi. Ko fu sias lo flot whakaristiane, o kai tare se sua ko ia. Pe au taria i Musilami. Ka aku kai ke ta pōpula tau ai. O kai ke ta pōpula, tata ki whatata mai no en ke te uto mai pe ku vanga ta no ta pe ke toi tapu. Tau la ki na whai lampu. Hena e fia mau e se tane ia, ke nofo ia i taloni. Maalunga ta ai o tuho ka ta mai. Ane talanga le vai he na wale aga tuka teu ke hifok mamani. Ko talano ko ni ko talano mo on. O ko ka talano fa o ya. Pe ko fa o ha to ka teline sias pe. Ko me ape u taulo te tapu i. Tuka teu ke fok o hifok mamani. Fa malo hui fa inga tangata. Ki na fai le o sia ko la ka no fo sia ko ke tau to ai tamai. Ngata na fa sisu. Tuku ke hifok mamani o malanga ke ko ngore. O ate ko mo le ke tangata ke na fili. Ko ha na ai ni ta 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 ina a honi. O mai pe ka ia, o mai me failelei, o mai totonu, o mai me loi, o hiri mua ia tawa ka tana fosio.
Pata si ore ba ko ta nofo e mamani o nofo tuku pe. Papa ko ta motu ko ta ono no ba ma lo me man. Ko ha nga le fai mamani ko nga we e fa ma ko a fas. Se ko fai me na ha si su. Ha si su o mai pe lele mo ko vi ke ta ilo. Ko fi awa ki o ko. Ko inu pia o ko. Ko loi o ko. Ko fai lelei o kulelei whirangalo e kia. Ko fai kotonu ko mea e kia. Tuku mai mua he kia koe moau ke ta whiri ai. Ko fai mahali o pepe te mukalati. Whakaatae ngai upureanga mure ni ihi ke mari a tangata mo tangata. Mari ai whiwhine mo whiwhine. Pea tau ataina he kono ai ahia ki taua. E ta tui whakalotu. Pete te tarifu. Anga hala se tane pe ikai. Ka koe ke whakamāloi. Ka koe mou kaila he o pe. Ko temo kalati ko patoa o kunau hanga whinga ya tonga ke palaku. Pea mou tuka ki o kai kuhatanga taloto a krisi. Talu e tupu a krisi mo ene whakamua mua e lotu aki ene tau e whaihala. He ko toka teri nei a sisuia ke tau whakawhepaki i pia tau urea i ngai kaka. Haku te mourea e ngai unga pau oni uwhai. Haku ke mou mai ai pia mou ulpangarewa tuka ki. Haku ke mou ngā tuka ki e patoa. E na mga tuka ki, ai whoho ane tihen CEO hei, me kata uila. Pea eika tuka mina kune tutu o e whaile. O wau ke ahoni o puri e fufani miliona ko ia. Hau ke moula imi mai ngai umea ko ia. Ko patoa pe tau nong whawhipaki ta whako ia. Pe tapu pea mo pilo revu. O hai e fukau ta a pilo revu, tonga seti. O kuna winu meri e fuhiwa no miliona. Ka koe fuhiwa no miliona ko ia, koe o mai a ke tokoni. Ke langa whakalakalaka mo ekonomika o tapureanga. Hau ke moulai ni mai ai. Ke tau kore ka pilorevu ko hai o winu e mea ko ia. Ko hai o monu ia e fu mea ko ia. Pea tau kore ai. Kia fret severe pea motui wakano. He ko naua na whaifo i ngāwe. Ko naua na ala hana ni maa o kai asi. Me he pureanga. O ailalo te pire ke kau tato seti. Osi ko ia mo tala mai rewa mo tolu whakaatua. Ono whakaera tapureanga. He whakaatua fefe, whina ngalo e kiki ai. Ke tauhanga pou haka kai kovi. Ko te wita te re. Ne manu e whoha e mari hono. E whe kau he otua e ne palofita. Alo rea ka te wita. Fefe taimina e tuu tai kau isleri ke whunua tala ofa. Whai anga hala ka kai. Whai anga hala kau taki pureanga. Whe kau e kias. E ne kau palofita. E nā ua kai lagi se sarema. Ke na whato mala. Nā ikai ke tari. Paka mena hako. Nā fuak. E tuku rewa ke nima papilone ke na wahe kufonua. Muvete e kau sile ni mama. Ku hau ke tau lawa i ta tolo orea. Haku hokai prinsesa pilorevu ke tau longo ai. O ka tae ofa. Ka uwhia mau ke nofa pilorevu i hono tuunga. Ka tau whakalangilangi ke angeha. Tai a moni hao. Ka kua te whaki ka kai kaka. O talalo holo ono tunga whakaprinsesi. Ki na ua kume na mui whakatauta. Mōre a te whuni mga whulutupu miliona. I tangata i whunua na whakatau ke kausi aina. Mōre kula noa. Wha o whutoko whangea ua anoi koe ai tonga. Nau wha ao e ki nau tolu. Ai ki pisi nisi nai mo ia takakai ki whaikoloa. Pako nau nau tu e ala ki tokanga. Te mō kei tala i pe motolu kei chaipe ke tau ere whanonga ko ia. Ke tau kei lere ai pe i he toonga ko ia. Ke inu ai pe he ako tupu. Pea moe kakai whanua. Ai mamahi. Kai whao kakai ke heia. O unau tui whakominiusi ka ke nau tui ke otua. O pure i tau whanki pisinisi. Pure i tau ki kakai. Pako na wala tu ki tokanga. Pea ko manawa si. I kakai i tau tokanga. I ai aho. Ka tākota tau e whai toka. Hanu e tau whanau. Hanu tau whamopuna. Ko pare mi hafu. Pusi aina to. I whainga tui koni mo teke o whai. He whai whikau koni ai tū. Pea ko whakaamu mai au e pita pua. Tuku e whai whikau he pia toi toi ai. Pea kuke rea ake ngai whamoni o mama o ia mene au ke tau kawei. Ha o koa politiki ka pau ko whehia mo whinga ke tamte e patoa. Tuanga lo tuke, tuanga whai whikau ke. Ha o koa ke tau whia ngākta tole politiki. Ka kuke hanga whako omi e lotu. Ke whakapapa i pehe tokua koe pani koe. Te pratonga tonu ka koe. Na ke pani koe he eiki. Ka pau e kua whikau e si su, e si ova e whakamotua. Ke a Moses e ke alu kono te hina ka elone.
ke mai ni whanau, ka kai lolo pa hiri whaki kia ke nau whanga, ke nau ngāwa ke mai o tua, koe ngā whakawhai whikau ia. Toi, mea ta taupe, le whahoko e whakam fōu, papi taiso, e Filipe, i Samaria, ai kakai kane kai nela mai a fui whakawhai. Tok whanongo aia, a pita ia pea mo Sione, ko toko tahaia na peanga pita ka sisu ki ai. Pita te ulanga hau sa sisu maka. Osko a whaka le sisu ai mawhai. Kani talanga le waka pita. Ko mea teke no i mamani te no ilang. Ko mea teke vete i mamani te vete ilang. Hamele ho, whakau heka apostolo ina whanonga kua tui ka kaita kua Jesus Christ. Iso Maria, nana whakau rewa pita wa mo Sione. Mokai, pia nanao o whiriwhaki nima, kua toki foaki ai lau maari e, ma oni ke kakaina e papitai so. Kua lau maari e whe o kuke ai, o mouia se tani mamani. Pea tene waka mai ake lotu, he kohono misionai mamani, ke hao whakaau he kakai o nau tui moni, ke onga ore o Sisu Christ. Pea koe mea bea ku hoko ke a koe pita. Te ke tau mai tui tapu, o whakauhinga he mea hala, ke tainga mo mea ke tau kawei, ai popo e pure kovi, nā mou lotu mo au kai. Ke hoko te pure anga pohi wa tena toa e han. Pamela e hoko. Ika e hoko. Mo heke men ka sawa re. O tala kua tari o mou lotu. Na mea ni kua mou kui mou tolu. Ke tari at pe konga he eki. Ka ke tari at ka hamena hua ia. Se misu ka hau. Kua fu patoa ia. Hamena hua sa pikala. Na hua ta sa pikala ki whare area. I he malu e patoa. Whewhea vosa. Na hua ta vosa. Me malmalo e patoa. Pea koe tari whewhea e lotu a eki. O mou me tala. Ka pauna e tari o mou lotu e pita pua. Pa moe kau flan laini. Hei kai toi ai ha patoa e ufare area. Koe mea e ko hinga kai tala noa. Te mo o mai e lotu o ufi o fi. Aki ho mo malo ya ki. Mo pau si ho mo ka mui mui. Pea koe nau pepe nau toria. Koa fu o tua. Pea i kai ke tau furoa men pita pua ka kei. Hoko. Koe na koha malai na kuorea. Mo hoko e ko se vaniti. Ai ka kai mo se vaniti ai o tua. Sai peia, ko tau whatongia ke tau rea. Ka koe no mikono o laen. E tau nofo i whapea ki tau tolu o tala mai e tui tapu. O kai ke ne tari, ke nofo i whapea koe pa ki whakanofo i koe whai whikau. Tō kai ka pa utohia ta kawhiro e tui tapu. Ke nofo pea o tāno alotu. Pea mawhiria kai pea ui a pongpongi. O tala mai kua oen o whai whikau. Ko te mo wai ngāke matu. Ko mea kui koe awa ke ere tā whatong matai. Lage ko ngata ki programa, ka kou tāti ki programa ua koe na. Ke nio ka pēku tau pahi e whanongo ai. Ka ku sifu kaila mai toko wā. Ke ata whamo o ni whakapepu. Koe na, ko whamo ni e na. Pakapau te ke tari ko whamo ni. O koe te uloa e apu koe haa mea okoko. Ke anga o mou whakau. Peko mou whakalanga e motolo hake o pū anga e koe taila kore. Whai whakau e pita pua ki mua mai pe tauni. Nare peke kore ke rea fio. Ke ui hono kakai. Patoa ki he kakai unau ki popo e toa koe. Tau tāma. Usua nga kia. Usua nga whakai pe. Ke ne hanga langa ha tau. Ospe koe a palaiwi mai popo koe. Koe se wani te au ai o tua. Mo se wani te a kakai. Kai nga tonga mo wake up. Wake up he takai a setani. Toi ki malo hanga o setani tani. Ikune ilo ka kua whaasien. Mo tau osma mata tau tole ngai whailonga. Ka kai lo ia. Ngai whailonga te tapu ka whehu ia ta kai pa whehu ka o ngata. Ke ki kua a whailonga te mau ilo ai. Ko wawe hau hau. Ta kua tau mamata. Na tau lotu pe ke ua na taua sa Lucia pa mo. Kalneala ki ke mea tau weni. A pomu a tomi. Na ka mea nela ukai wholofola. Au haka mamani afi. E toi pia ki whainga tokosi. Lagi, ko lawa ku lagi. Pa ko urea gue me toi tapu ko tau me fa famoni me me rea, ma mana va ke toi tapu. I ko lo tau ke maha me aloi. Ula ki e ko ila te maia. Okay. Matea.